fale kotoa ho faka'apa'apa ika'i haoa ke uto e whakahoa whai tokonia ke wafi atu ki he awhia koko sisu hoku o whaanga koko leu fakapapua sisu tokoni sisu toko ki he eku mo'oni ke whai mo'oni alo o whamai ohi au mo ke tataki ho o mesi kene ia te lave mai ho o kelesi fo aki mai ha malahi ke ufua hoku kolasi ke ufonoma o a usia a itaniti
tamai pea mo e alo ko e kukoloa mahu inga taha pe
holi ku laumali ki a Fiona. O nge ko holi a haini te. Ki ta whenga mai. Amen. He
Fakafeta'i sisu I ho'oto ana Fua toko ta emau hia Hane koi aku o Tohi e palo fita Kua pau ke kalu se faia Mele
whampege u, o whangahe ngahi, whakatapu kotoa pēkua, whatapua, whatulou he, tala malu o tau whanua. Whatapu ki a, o weiki mo hama tāpure. Ki ai whatapu makei ki hewe, whahu. Tau pia mo e whanau paea. Pēki ulu motua. Kai ata ke whakakato e whanau ia. Mampeke tuku e whapapa. E mo e taritari loto whatoki lalo. O hui koe taki o e ua Tonga o tau hevani. Pea mo ene komiti o tau hevani. I e pangai koe ni. Pampeke taitari loto rere whapapala. Palestin malolo, koe pioneer, koe tamai, o ngā ue he whanua koe, koe hui tau. Dr. Samisoni Lenati. O pia ia e whakahonga, me whakapapala. Koe hui koe Palestin, Tongan Assembly of God in New Zealand, Whaifekau, Lawrence Samisoni. O kia whakapapala, koe uhi, koe ne komiti. Pea moe haa, Whaifekau kotoa pe, o tau loa nuku he malu e pangai koe ni, e aha koe ni. Ka tuku mua ke tau whakakata e whatongia, koe aho, koe malari, koe kātoanga, o lotolangi. I mua ke tau wake Fakafeta'i ka me whakamalo ko whakampeke lau e ki Same ma kitautolu. Na ko ngahi pe Same ko ni hange pe ia ko e rea mai a kaunanga ko ni kia te kitautolu. Same te au. Mo mawawa ki he otua e a ngahi whanua ko toa pe. Mo tauhi a Sihova aki a whiwhi. Hu ki hono ao ma kaila. E ke mo ilo ko Sihova pe koe otua. Ko ia nane ngahu ki taua. Pa ko ki taua o ona. Io koe kakaya ana. Koe whangasipi o kune whawhanga. Mo hu i hono ngahi matapā mo e Faka'eiki. Hui hono ngai loto a mono hiwa. Io mo sani pe ia. Whamalo ki hono hua wha. He oku le lei a Sihova oku tangata ene ala ofa. Oku tūmau ene fuakawa me he tau tangata ki he tau tangata. Ko ahia mau pe e kwalato a ahe mau ki kaunanga koe ni koe rea me whaifewhekau ko misia sayone. I really miss dancing in the presence of God. Koe whenga maari e motoa pe kune ma. Tamai tangata iki koe whina iki ene a wato. O se teu pia a Light City Hilltop. That Sunday it will be a dance Sunday. Ko sapate o me, ko sapate o fia. O ku teke ne bene sari o te ku tae whasi,
ku ta'alunga pea mele. Whekau ke whakamoko puna, teke au he tawhaaki koe, teke au he tawhaaki koe. Pea toki ta'alunga pea tahine. Mone talamai pe, whai whekau ke ta'alunga mai sayo. Mele, koe rea whine koe ni, o ku ikai au pito ke usai au he tū whakaholo. Pea ko ta whakao si mele, he kai te taftu whaholo tau. Te ta fakafeta'i whaos ia siopa mo kainga. He ku ana pe ia. Ke ave kotoa ki ai ai mea kotoa pe. Pea ko ilo kai ta'alunga kaunanga koe ni koe uhi. Koe mea kotoa pe o ia te ia. A hono sino, a hono laumari, ene koloa, koe haha mea ku ne mau, haongo ongo, ave kotoa pe ke whangongo le rei, aia o ku tau pe moi Fakafeta'i pe moi whamau. Rioa, tangata I whanua, pure anga I otua. Taha, ke ta whaosi pe moi kaunanga fita. Tuku tahanga tukuange a tuku whahalo ke tawhaaki. Kata ai ke hange koe whiwhine koe ni. Ke ongongolere ia tahape hono hua wha. Ta ke pāmawama loto hevani he moa. Whawhege mo meha ke kia. Kore me ke kau tāge nau tamai e hiwa koe. E whaiha whoki pare I he langa. Kalaunga. Hallelujah. Whawetaka. Glory, Lord Jesus. If I have walked in my hevani,
Hallelujah, Lord Jesus. Follow him. Blessed be the name of Jesus. Hallelujah, Lord. Blessed be your name.
Puke pe mua ho toka ngā he loto ngā he hotua. Mea pe mua I olunga whamore more. Kore ke tau hiwa mai I tau himi whakatonga. I pongpongeni ano whangea mo hiwa ngafuru mā fitu e himi. Whahiwa fitu. O kuai ha pule anga o ku teu pehe mamao. Ko e pule anga kafa whau. Ono tu I koe lami ko heka ki he ao. Pea hao fia ene ngahi tau. Koe pure anga eni oku hau. Oi koe pure anga oku hau. Ke teu lau marie na kua wawe ai talupite. Malanata kua hoko mai ai hau. Oku waia pule anga kuo tewe mama oko e pule anga fakapa'apa. Hono tu iko e lami kuo he kalie. Mea hao fia e te ngahita. Koe pule anga e ni oku hau. Oku hau. Oi koe pule anga oku hau. Oku hau ke te te. Lamali e na kopa te talupite. Malanata. Ngahi motu kua hiki alu I whafunua. O ngangana ai whetuu o langie. Si I kakai he whenga holo I he more ai tuunga. Ni whalala I ahonau lau maarie. Ngahi motu kuo hiki alu hi whafonua. O ngangana ai whetu o langie. Si kakai e whenga holo I he more hoku. E whalala I ahonau lau mali. Hallelujah. Koe pule anga e li oku hau. Oku hau. Oi koe pule anga oku hau. Oku hau ke Ke te te. Lamali e na kopa te talupite. malanata. Ka e aunga e nau whenga koe whaito mui pe. Kua si pe ai taimi tarihu. Na nau tuku mate ai pe hona ngahi lau marie. Pe kai lava eni ke liu. Koe pure anga eni oku hau. Oi, koe pure anga oku hau. Ke teu lau marie na kua wawe ai talupite. Malanata kua hoko mai ai hau. Ta e anga e na whenga ko e whai toku I pe. Ua osi pe ai taimi tariu. Oi pe e ana mahi lau mari. Awa e ni ke riri. Koe pule anga e ni oku hau. Oi koe pule anga oku hau. Ke te te. Lamali e na kopa pe talupite. Malanata. Kore mo me ai whakilalo.
whala uloaki e oma kitautolu I pongpongeni. Au I he uatolu ngahi same uatolu. Ko hoku tauhia si hova I kai te umasiwa. O kune whakatokoto au I he ngahi ngou e lau mau I ui. O kune tataki au I he vevai o ku tafe maari e. O kune whakamo ui hoku lau maari e. O kune tataki au I he ngahi hala o ma oni ko uhi ko hono huawha. Io, neongo ewa I he terea o malu o mate e I kai te umana mahe I a kovi he o kuke I a te au. Ho toko, ho wākau o kuna whakawhie maari I au. O kuke teu ai keinanga anga maaku I he ao o hoku ngahi whiri. O kuke pani aki I hoku ulu ai lolo o whonu mahua e kuipu. Ko moni e muimui a te au ai lelei mo e alofa I he aho kotoa pe o eku mo ui. Pe te unofo I he whare o si hova o lau I kuonga. Amen. Tolonge au, warango fulma na himi, tatau kaungosia, e whaangawe, manatu ki he langi o ki taki pe, koe malolo ia, koe langi, e tau malolo ai. Oh
e wholwholo no ua, e tau Fakamavae me moe whae fita koen. Uhiki he peteria ke ko siope, ai hon fulu mahiwa. Te u kamatalau me vesi no o fulu tolu ke vesi o fulu fitu. Tau mai a kua tohi ai ku ngahi rea. Tau mai a kua tohi a iha tohi. Peko uhi ke tohi tongi a aki ai peni uka mea moe pulu. Iha maka ke tai ngata. He oku o ilo o mo ui a haku hu i. Pea e tu uia i mamani i he aho whakamui. Pea ka osi hoku kiri, pea mau hoku sino. Ka te umamata i hoku kakano ki he otua. Aia te umamata ki ai maaku. Pea e wakai ki ai a hoku mata. Pea i kai hata ke. Neongo ai auha a hoku ngahi kupu i sino ia te au. Ke tā apakina he otua ne wholawhala. Amen. Hallelujah. Ko korpe ke u whamalmala te ngai. Whatap? So nā whaki. Wata. Malawa ke tau kaungā kau. Wata mana tua whawa. Iono whahiki ki e otua. Otua nei mo ui aki. E whae koe ni. Ke pongpongi ne ke pongpongi pe ke pure e lau maari e otua. E koe whewhine nai matua ki kalu se whai e ne mohi. Ke pure pe lau maari. Ke winga lahi e toa ngahi loi mata. I he aho ia koe ni. Neonga kuongo e maha vai. A koe mea kuongo taha ia. Koe rea ngata a. E koe whakakolo alahi au pito. E te kitautolu. No toa peo ku. A koe ni ka laki. Tātai ki te teo marewa e ne hiva. Te peke whamo o puna. Ko hi peo api pe tau taimi. O ka taki pena e pepe he whaiwhikau koe ai whine'eiki. A whaiwhikau ria me lawe mai. He keiki nā wai e nā tolu. Ai anga maheni pe koe tū whaholo. He koe whiwhine nia nā ne whaipe ea mea o mai heo tua ke whai. He tau mahi noi au pito. Neongo pe koe hae lahi o tau loto iha mea. Te impe tau ilo ia i mea ko mai heo tua ke whai. O tau mapelu ko tope. Te impe tau ilo i. O mahulu hake ai awhio ai otua. E ki mea o ku makupusi ata ki tamai. Whakangatangatani. Pea te mohiwa bekai. Nau sai ki moto ki hiwa ai whiawhi. Koe tāpua ki lahi au pito. E koe ahoni o kou whampeke o ona. Koe e si kainga heni, lau mamaa mai ki e whakataka. E a kou whampeke tuke ki whainga maari e nitsi. E toko wā ki a Isaia vi, i mai whawhawhonga pe mai ofa. E tau kainga ko ia whanua lahi, ki mo aia ke tau hoko atu. Hirenga pe ko ia, hoko mai rewa ai e tua ko ia,
Hiva e whamopuna. Whataha mo inau papa. Hallelujah. Api pe tau taimi, ka hoa fulma tahain. Ka hoa fulma wa, fulma o ki tau osiai. Ka tau mawahe atu. Ko hi ko taimi ko ia o whaitoka. All the grandchildren, right after this, get ready, you will sing your song. Maungi tu whangamari ko ni Brother Isaiah V. Ki ununu mai. Fita wha pas walang lang niya ko tau i position guys. God is good, and all the time. Kore me ki u whangatinga I whataputope o sa nā whaket me moani. Tukpe ke u whaipia ki rea. Kainga lotu nare ki o amanakia te tuat me moani ka ku whao wharei au he paristeni. Ke u tupe u whaipia ki rea. Ko mere te whakawhoko atua ko hinga ko Isaiah V, ko tangata iki, ko whawhikau to masimi, ko nisi mamao atu. Pea ko whae, ko Siasi, Safi, tamai pe au V. Ko ki whahuat pe Safi, na waiha famili heni, mo to whawhailoak mai o se lotu. Ko mere nei toko nulahi au pito heanga toa e ngawe, kamata ko e ngawe I Tongan. Na mau kamata pe ki Siasi, Siasi pe I tataka mo Tongan. And almost every Sunday, si alanga mere o Sami, tola kau talafo e taimi ko ia, o si tokoni pe ke ngawe I feitu hahake. When I was up here and I was looking at her birthday, and what came to my mind, is that she must have been around 19 or 20 years old when she gave her life to Christ. And she had a really crazy passion for Christ. We need more Meles in our youth today. 19 or 20 years old. She had a crazy faith, and I encourage all the youth here today. She has set a great example for us to follow. Living a crazy faith for Christ, amen? And I encourage all the young men in here, it's okay to have crazy love for girls, but you must have more of a crazier love for God, amen? We must have crazy passion to move forward and to faka'eiki, kitautolu. Take back your cities for Christ. And I encourage you, Mele has just really set an example for us here today for the youth. And on behalf of the USA, Tongan, AOG Youth, Next Gen Youth Department, I just want to say thank you so much, Sami. Thank you so much, Mele, for all of your hard work from your young days up until the very last day. Ofalahiatu, Samisoni Lenati. My brother, he lived with me for many years in San Francisco, and never forget those times. And to see where he is at today, he's flourished and grown to be a man of God. And I commend you. Keep up the great work. Ofalahiatu malo. Praise the Lord. Whai maringa ni veke tau whanongo ki hiva. Papa mo ne whamopuna. Waka mo hiva pika. Pika hiva whamatala pe. Hallelujah. Sa ia pito mau famili he mea koe mita no. Fakafeta'i.
with grandchildren. Are you here all or not? I thought you 15 or what? Eh? When your nana die, you're now going to heaven, you got to obey me, huh? I call my daughter-in-laws to come to the front. Do I have a daughter-in-laws here? Man. Oh, do you marry him? Where the other three? Ko hiwa mahino peia mawanga ki ai talu ai aluhake ai famili. Maukataki, sorry. You know, if I long today until tonight, don't worry. It's my last day with her. I know the president is not happy with that because he always like that with her. When I'm fighting against it, I fight. Why are we here today? Sometimes we have a little fight. Amen? Tuku ho tau tu malu aloi. He ko api o tu atue ka tu atue. Toka ne o sibe ka whakare. So, thank you sure for the viva na ai. Oh, that's good, yeah. Ko ki hiwa o wanga ki ai. Ko ki famili ki mau. I believe God, I believe the preacher's first church is home. While he's a president, I put our life in God first at home. Not perfect. Don't take it like that. I'm really here tonight because someone person here. So I'm going to preach in English, in Tongan, India, or whatever. Sometimes my kids say to me, Papa, you're too long and too more rubbish. And I say to them, the rubbish is better than you. Because your Papa is going different there. Ko hiwa pi a tangata kui. Pea ko tangata nane tue noa whaofa. Pe koe neki whetu na ega ki lai papa kapa pe te tokilawe au tau i hek malanga. Aho manonofo amo malaka pe maukoa. Ko lotu ia ke hange ke si atau dapat tang tak ini nemo pe si o mai maman with nothing pe nemo pe ko ke ha mau paanga ka lotu ia ai ke ilo be ai ko. Praise the Lord. So ni ke tata mai Praise the Lord. Okay, that's good. This off. All seat. Kita tak agak ni. Nenga na musika, tok ang be musika. Na música é not música. There's a roof up above and a good place to sleep. Food on the table
gave me, and I find family. Thank you, Lord, for your blessing on me. Though the world looks upon us as I struggle alone, say I am nothing. They are so wrong. In my heart I'm rejoicing. There's a God see. Thank you, Lord, for the blessing on me. There's a roof above me and a good place. Food on the table, a shoes on my feet. You gave me your love and a fine family. Thank you, Lord, for the blessings, Lord. Though I'm not wealthy, my clothes are not new. Don't have much money, but Lord, I have you. My heart, that's its mother. Though the world may not see. Thank you, Lord, for your blessing. There's a roof. There's Faka'eiki. Ki pare pare ki mau no. Whanau. Whao whamaudoria. Whamaro pe. Ia konga maa ke tau kai. Te tau su le rei ke ki hoa ke ke. Mai e ko ene o whanu ko mai. Ka hoko i ko famili. Malo eiki. Malo eiki. Ko mai e tapua ki ko ki famili. There's a roof. There's the Russian. Oh, there's a roof. Above me, a good place. Malo sisu. Suro, malo sisu. Mama ki ukai. Malo sisu aki sun ke tui. We call far. Mau hoko ai ko famili. Malo eiki. For me,
Thank you, Lord, for your blessings on me. Praise the Lord. Every time Mele pray to every one of them. This Mele do every day. They mention God on the Faka'eiki. Pag matangi, hoko ka pure ang alahi. Ki pure ang oil dua. Malapit to thank you. Praise the Lord. Toko malo ki o tua. Tui koe moto ia pe kainga e whae koe ni. Kei katahena e sa ia ki pehe o aloha mea ki o longa. He koe whae e manako pe koe mea kotoa pe whekau aki mo ene mo ui pe pehe ki hono ki famili. Ke alu pe a sisu ki o lunga. Ke alifo pe. Aki mautolo ni kotoa ki lalo. Fitok whengamari ni ki o mai e pio kalafi. O emau whae Reverend Mele Ilafau Lenati. Ne whanauki Mele Ilafau na ki aho wou au me tahiva whawhitu. O e tangata eiki siori lofia fus lau kau. O tupuanga e ne tangata eiki o nau lau kau o maufanga mo mataika. O whae a e ne tangata eiki ko Mele Ilafau Lino o la paha mo niwa topu tapu. Ko e whae ai pekia, ko siseini o tolose whinenga nofo nau. Tupuanga ko e whae ai pekia, ko e ne tangata eiki ko sione whinenga nofo. O tulau tungua mo kolomutua. Ko e ne whae o moala ofa ki takau nove kori o malae kula i halafata whihi. Koe pekia, koe whikani maia, koe ki whanau e walu, i o nau tupo a ngā, koe ulaki ko meri whinau, kone mamao atu. Ua ko arisi hema, kone mamao atu. Tolu ko whinau teisa wasi, kone mamao atu. Wha ko sione mo eiki nau, kone mamao atu. E koe whika ni maini o ki whanau o Reverend Mele Ilafau Lenati. Ai e une whakatataha e kitautolu i aho ko e ni. E whika ono ko Vriami nau e mi San Diego i California. Whika fitu ko mere ana whinau o ne maheni mo kitautolu. Peko sisi taha e whanau koe ni moala ofa ki takau nove lolohea
o ne mea I heni whakataka mo kitautolu. Koe mau whae, e tupu hake ia, e lolotonga a ene ako, I he kōrisi ko saantelu, na ane tāri ai ai eiki ko sisu kalaisi ke hoko, ko hono eiki mo hono whakamoui, I he tau tahahiva ono valu. Pea kamatai pe ene whiri ke ne tuku pā a ene mo ui, ke mea ngā ue a ki ia ehe o tua. Neongo ko ho mau famili, koe famili, o ku lahi lahi ki he whakapouri. Ka ne malama pea huelo, ai mea fo'o o ne hulungia, ai loto whare ko ni mga tuunga he whiri, ai whae ko ni ne whakahoko. Na ne whanonga toi ki whisi, te uhibe koe whingako pe ke toi ilo I ene viviri, ke toi loloto ange ene mo ui ki he eiki ko sisu kalaisi. Koe fuafua taimia ene whakatoka ngā iai, ai ki reka havelu. Ne whakakato a hono diploma me South Pacific Bible College ifisi pea ne whoki atua I Tonga o lolotonga e ne lotu whakamato ato kua hoha atu ki reka me tawhaaki. Pea koe uhi I pe koe whahinga manawa ofa whakaotua ne I he whae koe ni. E ne mawai e ofa ki he eiki, e ne hoko ai o whakataha'i, ai ua koe taha, I ono huse pāniti, o mea hen pe mo kitautolu, Reverend toke tā Samisoni Lenati, o Failotu pea mo tofoa mo tataka mo tonga I he aho ua taha o a kosi taha hiva fitu taha. Ne hiriange pe ano fkhoko e no wawau mari I le Failotu o nuk alofa ne haureva limosini o ave ki naua I havelu ke whailoaki pe moiongo mātua e tangata eki ko iai na naulue ki havelu. E gai ki ngā tai whoki pe toi whakafoki mai pehe e limosini I kolo ko hui he kua Failotu oni a komite kautaki o e aho ko ia ke na unu atu o to e ngā ue I vau tuu e pehe pe whoki ki kolo vai. Pea mihi aho, e tātakai ai e lai takapau, e tātaalo ki he famili, whiri e whae koe ni, I wan laka whakataha mo hoku se pāniti, I ngawe e ki nei kai hatoi holomui pea mi ai, oa o ki he ahoni. Iai e whanau e toko nima, Ulaki koe motua koe nuk whahohaa, Reverend Lawrence Larson Lenati. Koe ua mo tolu koe ongo mahanga, koe aia Reverend Will Parkins Lenati. Tolu Reverend Charles McRae Lenati. E koe whigawha Pastor Christopher John Lenati.
Pe koe sisi taha i he ki whanau koe ni. Koe o whaanga ia. O emau whae. O Karen Yoito Full Gospel Lenati. E whanonga e mo ui. E te milahi na e whekuki. Pe mo i whaingata ia whakaisino. Ana i kaipeke a hataimi. E hanu pe launga e whae koe ni. Ne reiki ngata pe aika na e koe fuafua whiwhine ia. Ne ordain e Assemblies of God in New Zealand. Ke hoko ia koe whaiwhekau hoko. Koe fuafua tonga ia. I e toonga e ho eiki whawhine. Koe nia, koe pekia ia. Ne whatahataha e kitautolu. Ne kai ke whia maaria i he tunga koe ana ne te hu atu ki apia kotohi tapu a New Covenant Seminary. O mao pia me iai a no whakailonga koe ki kakala koe Bachelor of Arts in Biblical Ministry. Ne kai ki ngata i ai ne kei loto pe whewhine koe ni i ne hoko atu i he malae o e a ko. E ne toi ma'u whoki ai, pe moe te unga o no Master of Arts in Ministry. Ko e whae ngāu e tonu, whai tonu. E ko ilo ko toko lahi e te kitautolu, o tau mea i Saione, ko e whanau whakalau maaria e kitautolu. Ai whae koe ni. Amore more pe lahi au pito. Sisi e taimia. Kene fkhoko i ngai wiki si e atu. Fkhoko ai e whamanatu e tau ni mango fulu maua. E famili. E mawongo matua. Pe peke tau kakato e ni mango fulu maua. E na whanonga. I he ngawe ai eki. Ne whakakaukau pe te utari pe. Te mautoki katoanga. I he nimango fulma nima. Te koe uhi ne mau os katoanga he nimango fulu. Koe whakakaukau whakai au ia. Whatupa ke pe. O tukituki e taha e kau whaiwhekau. E bego hoku te hina, na ono mai, te whahoko mai e mea kia te au, I hoku loto whare. Pea whakakaukau au na kuiai ha palo parema, na kuiai ha tuunga whakangāu e o whima o ke whai ki ai ha sio. Pea hena whakahoko mai, koe rea ine tamai o eiki ko e ni. Praisteni, kua mau osi maua ki mau tolu, te whakahoko ho mau whatongia, Yo no katoanga e tau ni mangufulu maua. Ko anniversary ai o matua. Pea pehe foki ki na ministry. Tupu koso ia ki a te au heanga e ku whakakaukau. Pea o sio atu I he taimi taha. Nei tonu peke nau ki whakapā mai ki a te au. Ki whakarika mai ki ai haaku ilo pia o atu haaku whare I whekau aki moe me. Na whahoko mai bea ki a te au, koe mea nei oange he otua, pia ku oti te hoa au he keiki te kau au ia ha mea. Osi māu e mea kotoa ia no toka teo. Pia hui ke aho, ni toi peki hui ke taha me konga pia whahoko. Ai kātoanga koe ni. Na hutari iyo, pia ku whamalo. A koe mea makehe ki a te au, I he tuunga o ki moni mea ko e ni. Koe mahino ai talangofua ki he whaitutunguni ai lau maari. O whapapa I ke whaiwhikau sentori pohahau. E ke whaiwhikau seona whinanga nofo. O maasia mongo hoa, famili. Koe whakakoloa lahi au pito. E whahoko e ni, ki he aho ko ia, aho na e whakawhiawhia.
Ka I hoku loto o kuko kei whakakaukau pēo na e tonu peketari. Ke au ki he mea o kou whakaukau. I tau nima ngā fulma nima. Ko hiko e tau ene amanaki ke mau konferenisi. Pēo ki ai e pōre, mohono ngahi whatongia, mohono ngahi ngā ue. Ne o si whai ki ai e tuku pā ke whakakakato. But little did I know, na e oange e o tua e ke te kitautolu. Because that would be my last with my mother. Taimine si I whakautua e whaeikoi ni. Kaipi ki o mo e o hea hiki. Kaipi, never in my mind. Taimine whahoko mai e he tūsi te. Ho e o whaike. I felt different. Something wasn't right. Ma whangapongongi au ki famili ke maulere mai awe. O nofo tau me hengi. Alhaka o mamalo po uri o po uri. Tota o tupi no tawhaki. Siopikia. Kone hao pe tangata e ki pe ko toi taha rea mai ki ai. O ne pe hatu long. Kitautolu sio ke pe ke teo. Hawa ta ai maha toi mea ki ai. I would never forget. Sene sio aki ke teo. Mahino ke te au lahi mea. Si whaamio mai. Ina kai pūri hata. Ko hono mafu mea. Amatua koe na whahoa. Alake e hoko. O fulmataha. Unono te tangata e ki mo te hina. O nao ki api. E maha ki mea toko ni kana tuku whoki mai. O dautu pe. Arifina ki osi ua noa. I he o fulmataha. Na whetu taki ane. Lere mai. He koe ki e na ia e whare ia te koe. I ki hao whaawa. Eu tu o heka. Eu pego he mam. Te walu ki a sami. Masares. Ke whaava e whare. Pia tu ki whoki mai. Ko ioi taen mo mere hao koula. E mau nofa nofa tu heni. He tu o whanau ma koe au. Te keiki wau lelei mai mi. My daughter called me. Dad, hurry back. Nana's breathing is changing. Le tafok e ko mea lerebe au lere whakavave he koe whanonga ki Auckland Hospital. E tāwiti o bege usio, koe ko ai o nang ai telefoni, e whanoa mai ki o reo. Mom, don't go. I'm coming. I'm on my way. E ko lere whakawāwea tu koe ia.
What give for ye lalo mo ko si o pete mo fakavave atu te tari ke elevator ki alaki ki o o pehe mai au o fefine dead then it's gone. Te kai a whakatuku ia ki pio ka lafi. Ki eulogy o emau whae, ofa whae fita. Tawe mau, hau ki tāri pia ki o toki alo. This whole day, since me pongpongi, e whata utu o tawhari. Ki tāri pia ki mawahe sana. Tari begi uma vahe, pake toki hola rea. Na wa o peo Failotu, Fakafeta'i begi o tua. O iai e September aho fitu, I he tahataha whanima pa uri. Ne tatau mai ai, a Reverend Mele Ilafau Lenati. Tatau mai ke no husapani. Tatau mai ke te kitautolu ki whanau. Behe ki whamopuna. Behe ki taha kotoa behe ki mamani. O behe mai mere. Thank you. But I'm going home. I'm going home to be with the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah. Hallelujah. E ke whamu te whaloloa, apisia tau taimi. O se hike whae koe ni. Tamai tau taiki, tuku mai pe mua. Ke whae no malangai. Pe hui pe, kua upe ko ilo le reita. Amere. O ta otu pau talangi koe. Ke hilo ka pauna mo oia mere, e pehe maa mere, no long. A koe whae ofa. O ebe ke whamu ke te whaloloa. Roa me ngai miniti koe ni o kutoa ke te kitautolu. I tangata iki, Reverend Toita Samisoni Lenati. Ina mai frofola ke te kitautolu. E vei tau whapaspas whahanglangi e tau. Tavni o wasi, tavni mo telefoni, whanonga mai te watu e awe. Ka pau whiloro pe ai fuha. How much more the husband? Am I right? Komo mea koe nā mo o si Koe tola e taha o ki mautolu. Koe whanau whanau maari e. Moe kaungā ngau. Tupe ki tala noa. Pea to hiwa pa o to tala noa. Koe o si ia. Now, if you go home, I will preach. If I go home, you should preach. Tika taimi whanau ki ai. Mate ki maua, a tā mo tau whimone, mo lasoani. O whamalofa a tā mai e taimi ni,
Oku ikai ke whimaria u he mawai. Mokoa. E nai kai ilo me alahi ala soni na te kau e tuku whanau i. Mo e taimi lahi, e manofu mo ministry, o kai ilo e whanau. Koinga ina tanga mam, I will preach to tell the truth. I really appreciate, I really appreciate the someone person here today. I know one of you came to me. How we contact with the Samoan people, I want to tell you now. There was no Tongan church in New Zealand. There was one, and it's gone. Me and Mele come into the Palangi conference. And every time I talk, when cup of tea, smoke time, I talk with the pastors, someone pastors and leaders. Mele talk to their wives. If you don't know anything there, you thought she's a Samoan. We were fond of the Samoan people. Pastor Ahoya know that. And Pastor, I think Nafahu was there. Pastor Tile here. You know, they were here and me and Meleko and represent the Tongan people. I love to fellowship with the leaders of the Samoan. You know it, Vinola. Because I want to learn something how they run in this country. So the superintendent was Reverend Pulebule, the one who the name here. Samani Pulebule. And the leader was Pastor Motu. Mataia. So I got little bit Samoan word. Later we have Samoa, Tongan coming, but we already fond of the Samoan. When this hall was dedicated, I was invited as one of the guests. I'm the only Tongan that I was the guest of this house. And since then, I just together with the Samoan. A bit later, I've been talking to Pastor Bulebule. And how God helped them to run someone by themselves. And from there, I learned how we can come as Tongan and run by ourselves. Without that, we cannot grow like this. We have to learn to do the right thing. And submit to those who are authority. So I was promised to the Samoan prophet here, I'm going to talk in English. No, I'll talk in English and interpret for the Tongan. You obey me, man? If you don't want, I'll call an interpreter. So I told them that someone lady told me, make it
for us to understand your talking. Ko mai fifine ha mo ke te au ke le whakapalang ke na si mahino e ku palanga. I told them I'll do it. Ko tang ke io te whai ke. A little bit now about Mele. Taini mi te ki lea white awak mo mere. I don't like this to say it lightly. Ki u whi lea o tō mama. I want to talk seriously. Ko u whi mau ki u tala no whakamamafa ke. For you who don't understand Tongan, I believe I'm helping you. Ke te ke koe o kai te ke mahino i lea whakatonga ko tui pe mahino atu pe. God is a God who knows all things. Koe o tua, koe o tua ia o mawhai mea kotoa pe. I believe what we are doing today is for the Lord. Ko tui koe mea kotoa whai koe ahni, koe whai ma eiki. I believe why God put us together was a purpose to glorify the Lord. Ko tui pe koe uhinga ia tau whakatataha koe ni ke tau hiki pe o lang ia pe eiki ai. Ko ia te tano whatonga ke tano whaparangoe. Therefore I will speak in Tongan and I'll speak and I'll interpret in English. Oh, that's good. I think it feels good when you see doing that. Malok sayang ki whonga koe ia. Ke loi ka whanau ka pena toke, I mean to their mom. You know, my kids, they always side with their mother. But then I'm angry no more. Ka ko taimi ko ita ai ko osi ai pe ia. Where I can go from now. Ie sapate tamai. On Father's Day, Na manofo for the mahakipe. I'm in a nursing home. I was together with my wife at the rest home. Na dale ka mom. I said to my wife, Last year I make a card. Na wha ate card ka ko. last year I made a card for you. I want you to make a card for me. Ke tau ni ko whima ki ke ngahi ka hakat ma aku. Because I don't know whether we live tomorrow and next year. E mahalo ki tau wau tau ki tau fōu. Pane talamani no kia alo o ma card po ke hao. Lo ilu bene le ana ko he ku ngani. Power. Even though her words were a bit slurry, she said to me. Ke alo wa kumi ai ku makati. So we went and bought a card. Ko no ko ki tau ko. And I have it to this day. O si ko ula o te kati ki ai. After I read her the card, Ko tang te ke ala tohi pet ala ni ma tete. are you able to sign this card? Anga le wa puke hana ni ma on e fam on he kati. I held her hand as she signed this card away. Te ko kati na pehen. And this is what the card says. To my husband, Ki hoku hu spani di. happy Father's Day. Tal monu atu eni o atamai. And I believe you are a star. Pe ko tui koe whetu ngingi la koe. Am I right? O ko tonu nai, I said to her, ko talangi ai. do you like to call me a star? O ke sa ia ki ke hui ako ha whetu. His head like this. Pe mai ne ulu i kai. Okay, you already signed, right? Ka ke, ke o sain koe he kati. And the word of this card like this is the day that the Lord has made. Te koe rea ni hiwa ai kati ko ni koe aho eni na ngahi e siova. Wishing you a day special like this. Ofa ke maho aho, whakafofa. I send this card to you Ko whikau ia te ki kati koe ni ki a koe. with great love Moi ofa lahi. from Mele Ilafau Lenati. Mea Mele Ilafau Lenati. Nakake uilo e au ko makat fo ausia. I had no clue or had no idea that this would be the final card. Kaya ngai time lai ko kita uilo ko osia. There are many times we do not know that this is the conclusion or this is where it Ko ika ngai ends. time lai ta o tolu ko ni ko ke ilo ta fa na ko ni ko be ka mana ku ve. Because in the last 3 years, no one knew this Suffer situation better than every mine. day. Na lahi e mamahi. I quit preaching.
I quit doing anything, Niki kuto saya ke fai hanga hingawe. but I keep on with the word of God. Kana hoko wat pe pulawe folfola. Kau tarangi ngai man, Kutanga mere. osia mama ni he ta aro malang. The world we've been around. Meni pe ke tato e fai halotu keke mo. Can't we say a prayer for you to come to Ta life? ngai tari na ne omi ke te au koe ni. This is one of the answers that you gave me. Dad, Tamai, ko ilo pe o mamahi. I know your pain. Kau kai ke ilo e au koe hau pe ai. But I don't know why this has happened. Ose wike, ose. Week after week. Wike tolu fa mui mai koe ni. In the last 3 weeks, Kamata a nonga ia te ia. we started to see peace within her Ie life. Marie. She had peace in her life. Rogo tua ke auto eikie ang hanonga. And that was my prayer for her, that she Kai ke sees mama this. ia pau fi hau. I can't have her in anguish and in pain and I'll be happy. Ko taue e ni maua e mawhi piki nima. He malanga e ngō rei atua. 52 years we've been holding hands preaching the word of God. Nai kai pe ia ko tonga. It wasn't only in Tongan. Mamani. It was around the world. Tangi au ngai ala. Many times I would cry. Kai ko tangata au ia o mo ui. Fie maari ko tangata tangi au mo hori e atua. I'm not a man to just live easily. I hunger for God. Kai ke whalalau ki me ai tangata. I don't trust in the things of Kai ke man. whalalau ko tari e. I don't believe there's the answer Wala right there. pe ia ko otua ko tari ia. Believe God. Hallelujah. Kuinga na glota ki maranga ya. That's why I wanted to preach today. O ka ki lepe te alo maranga afe. I don't know if someone else will give me a turn to preach again. O ka ki hau siasi o. I have no church. Ki e pe wahenga ka kai. I have a district. Wata mo ahoia mo vigilani. Together with Vigilani and O whalai Ahoya. ke te koe vigilani ho alu ko foron ki e ki. Love to the deceased, President. Koe ahoni te oroha ke senduli mo sen vinenga no fo. Now with Pastor Senturi and with Pastor John Fininganofu. Selu. Ta ka tangata. Me tua. These are people that are outside. Ya i tangata tahe mo feo i mo ko tangata mamonga moia. There's another man that's a moment that we Na associate with. Pentecost siana ko ia ngai taulahi. He was in the Pentecostal church for Tamai many mono years. mari ki te sami. And his wife said to me, Sam, Neongo pe e kui sias mamo a ka kou tau pe whakata pui. even though I'm in the Mormon church, I still live a Te mau dedicated life. ke tau tari ia. We need to accept it. Kai ko foi moni ko sias koe. No church is the Foi real moni answer. ke moni ke o tua. We have to be true to God. Wa malo lahi ke o tua ai. And we thank God so much for that. Fere uiva kui te uiva. There's many songs that I'm about to sing. Mam, ko ahoi ne tau fia fo. I don't know. Sagi fora pe. Atu kiwa whaosia. I'll just read a portion of scripture. Ua Korinto wahe tolu. 2 Corinthians chapter 3, Vesi ua. verse 2. Ko e mau tohi aki mau tolu. Ko tohi i o mau lo tolu. Pea ku lau e ka kai kotoa pe. You yourselves are our letter, written on our hearts, known and read by everyone. Ka ke ongo mai re o mere a honi. Even though we can't hear Mele's Ka voice ongo today, mai ono lau mari ona aina tau ilo i ai. but His Spirit lives on, that we know of. Ko o tua e tau tau. That's the God we serve. Tamai e fofola. The Bible tells us, Kau i kua tohi. because it is written. O ku kai ko tohi he maka lafa. It's not written on rocks. O ku tohi e ka kano olo to. It is written on the flesh of your Ka kone soul, liu ia. and it has been O changed tala noa pe ke mea maui. to talk about things that are only important. Ka ke te fita noa mau. Lahi mo ta noa mo toru ki ai. Koko ta noa e po uri ia. If I speak about my wife, there's not enough time today. O tohi ia. Ia tau lota. Like the scripture said, it's written in our hearts Aki ai lau maari e maari. by the Holy Spirit.
Praise the Lord. Faka'eiki. Ko fifine o lau mari marioni. She was a woman of the Holy Fifine Spirit. o kule ake lau mari marioni. She speaks with things about the Fifine Spirit. o ui aki. A lady that lives by it. Ko inga e ha ha mea. It doesn't mean that she's perfect, Hono uinga. but this is what it means. Ka ke kanofo e lau mari e. Stay within the Spirit. Te ke fuoloa. You will endure. Ioi pe au hoko e safa lai koe ni. Nau tanga mam. O te ke haa koe ka hoko mea. He ko ke ihe tau whakawhorofora. Even though I saw her suffering, I said you're in the biblical age. Ki mua e tau e fia nima pe hango fulu kohiri. Nā ku whainga ta ia au. 10 years ago, I was in suffering. Pakalawa tu aua. I had 2 strokes. Safa oksino. I was operated on. Whakaawe ki tua e kou mi me tipi oksino. There were tubes inside my internal being. Nā ki ngā iau kalanga e mi tono tanga. O tua. I shouted out, God, Tu kua pe ka koe. I'll just leave it to you. Ka pau ke ia aunga whamui. If there is still a bit of Oku usefulness, osu wanga. but if my usefulness is Awa ki over, oronga. take me home. Pura koe siso. You have the right, Lord. Pura koe You siso. have the authority. Hallelujah. Pe tango pura siso noa me ono. When God has the authority, everything is okay. Pula inga te wile tangi. Many times I'd cry. O te tauria pe ko ando ko sing tang. Ka goku hinga. Koe kia. What I'm saying, that God is the key. Nā ke mai tangata whakauri he kualua mea. My driver said to me, Koe haho whakapuripuri ki ho maui fuoroa fia pe. the driver asked me, the one that drives the hearse, said to Uoho me, what's your wale secret? a I was surprised. Lai ngai taria. There's many answers. Ana whaaspe me tarira. But I said to him this final answer. Kera te kaua. I said, you know, brother, Mana wahe o tua te te fuoroa. when you fear God, you will last. Ko tui pe ki hokoa. And that's what I believe happened with my wife. Tamai fo fola u whaloloa a ho. Because the scripture says your days are longer when you fear the God, when you fear the Lord. Te teo e niwesi me mea katoa pēna ku hangai o. Te teo ku hiwa po alo mahiwa mo ia. Approaching the anniversary, I wrote a song. Ka koe ki hiwa ko ia. And the song that I composed, Ko whamuna pēa ko ia in our life. it was just about our life's journey. O si ngai taula. Many years have passed. Ka ke to mama ia e a. And I don't take those years Ka ke lightly. ilo ia he whanau koe. My children do not know about them. Whako fie fia he i he lele ingo ma ate mahua. They just rejoice in the good that we Ka give ki them. kona whoro ia e au. If one of these children drinks and beats Ka drunk, lele i ho whanau. I take it upon me. O hoko ko pare se ni ko whola kona. He became president because I take their bitterness upon O myself. hoko pare se ni ko nofo mo ni e nau whai. And he became president because of his wife, his mother, staying truth to God. Good man. Tāta lele ia kuris. You're welcome. E foi para mana ne whai mau mau e tau foi putu. O malele mai e kai au ko tangi. Let go see there for you. Oi ko whae. Okay, let's go. It's over there. I get it. Same here. Ai au ni hoku eiki ko ufanga malu. Whakamau e tarite mo e fakapapau. Same here. O stano me ko sanua na hulu e keiki. Na hulu e fale. Family question mukia. Ko vese no wa ko tu e pehe ai. Ahua taho a kosi. 21st of August, E fitu taha. 1971. Na fkhoko ai wa ko taha. 2 became 1. I Failotu AOG nuku alofa.
in the church premises of Nuku'alofa AOG. E pioneer ko Lasoni o Amerika. Missionary and pioneer Lawrence Larson of America. Ahua tolo ako si tau ko ia ospe aheua. 23rd of August the same year, 2 days later. Ne tuku fola watu ai wakakoloa. We set sail, we set journey. Ko fola ia na alu kamatai. And that's when we started our ministry. Ko kumi whanoa ge preanga o otua. It was a journey towards the kingdom of God. He koe ui na kamata mei olua. Because it was a calling from above. Whakausi tau e ni maua o e whanonga. And in conclusion, 52 years of the journey. Where ahi many temptations from all angles. He whaterea hake mo ngā. Went through the trenches, up the mountains. Tau pe koe eiki o moho fo ngā. We just thank God for He's a God of many ways. Malo mua si su ho wha. Thank you, Jesus, for your love. Kua makawai e aho whakakoloa. You have made this day possible. Tapas pas ke ike. Ko whao pe ia e au. This is a song that I composed myself. Ui keua ki mua ke malolo. 2 Mau weeks alo before. whahiwa ko mai. Ma whahiwai. O ke la vai hiwa me sika fui tau pe mungu ai. Thank you, Sonny. O hiwa ko ia po tau pe. Ko e ma maui ko tuku ia ki heiki. Our lives we dedicated to God. Neo ngai peo ta mo kona mo mamahi. Even through the rough seas and the bitterness of this Malo life. sisu o wha. Thank you, Jesus, for your love. Ko maa wai. Ko maa aho whakakoloa. We have reached this beautiful day. Jesus. Te hui waka koe maa. Ko tahi waina tau si iwa pe nursing home. Right? Peki upe koe e tau. Jesus. Ui ke ulu o sanua. Hono fitu. Ona e whaia. Tuku lolo kia. Sisu. O koe aho. Ko wha. Galiliu. Eikia moe pai latte oi folau. Aho taha walu o a o si tau tatau. Koe aho he i kai malo i te aho. Ia ae aoni hoku eiki whangamalu. Fakamau e talite oe fakapa'apa. Ko e mamau ini kotu kuki heiki. Awata aku fita. Awata aku fita.
hoko ai hua poe taha. I he Failotu AOG nuku alofa. O he paioni kulasoni o Amerika. Ospe haua tolu o akosi tuku ospe haua o ne tuku fonu. Koi kumi fonua pure a o oi otu. O koe uine kamatame o luma. O e mapo uiku o malomu a sisu ho o fa kua mausi o ma o faka oro a vesasi a ho ua taha o a kosi o e whanonga. O where ahi a i halako toa. O hi whahetele a kehe e mouna. Faka'eiki ho mahi fo'unga. Alo sisu Jesus. Kua mausi o ma'aho faka kolo a whasetau. O e mamo uini kotu kuki he eiki. O ne o ngope auta kona moi mamahi. Malo sisu o fa kua mausi o ma'aho faka koloa. Tau nai o teini he koa mahu i Nusilani. This photo represents us getting ordained in this year. Sele mai a tau noa tawhitu. Jeremiah 23:17. Te wanga to whawhau ho ngai mea
Yo mo whakasino, pe te whakamaui au lawea. I'll restore your health and heal your wounds. Ko lea tato nui a eiki. Ma, To my dear wife, ma, na wha koe ko whiwhia na whutuma tāku ia, ko lo tonga si maunga e lai chiri. I'm so happy with that photo in the corner. That represents my church, Light City. Pila, pena nauhanga whai aloha ko ia. Pastor William, our pastor there. Mele, ma, ko tohi koe. Your name is written. Pea koe tohi koe o kui kai ke ngau aki Hawaii. And what your name is written in isn't in any form of ink. Koe tohi koe o ngau aki lau maari maari. It is written through the Holy Spirit. Talo ta maari ko whainga moto pe ia. That is your motto ever since we were married. Lau maari, lau maari, lau maari. Holy Spirit, Holy Spirit. O whalahi au pito ke te motolu, whahu, motua, si Much kau respect wheke to kau. the Fahu, to our president, world president, and to the rest of the pastors. Na mawhata, mi whanau, po e ua koe. For allowing us for 2 nights, me and my children. And I said to my children, I said, you know what? Son ko kei mo ui. You know that I'm still alive. Ore ke mate ka ke tokpure. Wait until I die, then you can be in charge. Wale ba sodia, he kai pete te mga au koe. My son- Loi ata, to ia tangilahi. My son said he wouldn't preach at my funeral, but then I know he'll be the one that will cry the most. E ilo ko mate e ne whae, He knows that his mom has died, ka ko heni. but I'm still here. O pēni akinautolu, The reason why they're like te this, tu whakataha e tamai mo whae. because the mother and father stood together. O hanga o whiwhiri mo ke, whakau kau i mea kono korea ki ai. If you really O think kai ha about what tamai I'm a saying, mua whae e katoa pe hawa. there is no father or mother that is perfect. Kakamoone kata ki mo o wha mo wholo e kona e ngau e o tua ki ho whanau. But if you're patient and you take on that and still stand firm in it, something will happen to your kids, something good. Tangi toko ni mai iki. May the Lord help me. Pea ngai ai, whakamuna muna peki hu. Hai a koe ni. He kui kai ke hu. O kui kai ke hu. Whalarau ki mea tangata. That is just my play on words because I do not trust in the things of man. Ke nea ko. Kore pe o koe ni. Pea na son. Praise the Lord. Hallelujah. Tau whamalong fakafeta'i ki o toa. Koe o whae huse pani te kei lawa taha le e hia. Koe mahu inga ia e whae koe ni. Koe ni mata i koloa aki e hatau e kosi sukalaisi. Pea ko fa osi te tau toki fa osi pe e tau o au ki fai toka o le pegi na mai leva on kia mo na tolo te teu me ke na tolo fa fononga te fkhoko I he tau fononga te koe ki fai toka tonga I te tau ngata pe he matapa I ai le vai si I ka wifi te na fa fe ao tau kaungā whanonga whakataha pia mo e fkhoko ki hono whare. Ko iai unono mai rewa, mo tolo te teo, whawhi pēr, api api tau taimi. Hallelujah.
Oku iai ha kolofungani, oku ui o hevani. Ua teo i maatakai, e nā Faka'eiki. I kai hanga welelei, e ria na apole more ai. Ala ofa pea e tamai, fofia palasi. Teu hia, fia fia, e kakai kotoa. Ai ka whakaofo, ai o tua ia tea. E kua whanonga, i se mafo. E ke la waki ai, i hako whanamifo. Tapi, kalau kopi itu fonomate, lagi itu apa tahu toki, apa tahu itu apa bisa yang katakan